Behdieñkhlam Raij Kongwasan Chyrmang West Jandils District kebadai kebasdang ding kongdu harilum jaintia manlau senam barhakani kekenti keni kejinglek niam kalas dang nadu ka khatnriu trek uyayong arja arpusau bat kebelepun kutno haka arpupra trek uyayong arja arpusau hasnong Aitnar Chyrmang. Hakasngipun kod ubat lakman remboy MLA ke Amlaram constituency ulawan ban sakhi kumu Kongsan haringkat ka jiadon lang udoloi ke ilaka Jowai udoloi puramon kenjing kinoi lam snong Kyrwoh pau khmat na kiraj bapher kinong shakhot ngobha bat kiwe ka jingle niam hakasngipun kod kalas dang nadu performance step da ka jingle shat sakit liu ying bot sa ka jingle shat haying langdo da ka Chyrmang nen ka Chyrmang wa bat ka se bhang Hak no pai sengipan ki khun ka raj ki lawan ra ya ki nyotli ki rong ki rot ha Aitnar da ka jingshat kemen bala shim benta da ki kenthai bat shinrang ha ringkat ka sur jong ki bom ki bhuri haba ai jingkran ubat lakman rumboi ula ai khublei Behdieñkhlam ya baro ki khun ka raj bat kerman ru bautri ki rot un the ki jingkur khu lingba ka jingpandap ya ka Behdieñkhlam Kama jauh mau kelai ngusai ni. Ayoi le, waktu Behdieñkhlam yogi, nau view snap, chau view snap, nang view snap, nang yusuf, nang view snap, nang yusuf. Pada em di waspat engaging mood. Nah, atau ni kesini macam mana? Memang layu yusuf, bahile, dia body, kan kita wan kita sengai. Mereka akan bukti berlagi sih, wah, jangan dia Behdieñkhlam yang ini, nang ni biasa umani kau nang hai nang kemai, umani kau nang Yusuf. Praise God di Kyrwoh.
ini apa bandar Menteri Presiden Raij yang ini yang ditimut dari benda yang Behdieñkhlam apa Raij yang ini siapa Presiden yang Raij yang ini sama dari Menteri Behdieñkhlam Menteri yang baru yang Raij Chyrmang. Yang Behdieñkhlam Kyrwoh jadi kata mango kreatif Kyrwoh yang lain orang tahu jadi orang ibu pertai ciput itu hakaman ciput itu hakaman sen ada di ibu orang ikut termeni bahkan yang Behdieñkhlam watra apa yang ini Kyrwoh jadi konterai jadi Meghalaya jadi Aitnar yang terlalu jadi konterai berokui itu manlang bergerak mau yang mana lang mau bergerak lang Shillong lang jadi kerja sidarmu dari kamu semua di orang Nakaliang udolay ke ilaka Jowai, udolay Puraman Kenjing ulaong. Kani ke Behdieñkhlam Jangkarat Kongwasan Chyrmang kedai ke bujuraki mana usnam. Shuaban hiar rep hiar yang da ke jingkerman ban yo ya uslap na ke benta ban sedang no ya ke rep karyang. Kumta ungit skemru bagi jing duai kerpat kerpon jongki kin long ki jing kerku bat bakin yo ru ya ki jing ang not. Oleh semua hera, kamu diuruti mobil menjauhlah. Untuk mulai kita memikirkan mobil yang kita yang kamu nak kerja berkom, mobil ini dulu menjadi tempat tempat. Ini boleh Behdieñkhlam untuk kerja di biro, tahulah negara agar jika yang di orang yang di EPT yang kamu yang itu untuk cari Raij dan Shillong kalau di Kongwasan yang Shongkun Kongwasan beriman dia tanpa boleh Behdieñkhlam masuk di bro boleh cipot tidak.
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta I ka dur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Raij Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.